Janeth Priscah. Disability pete inability. Donc in ka tio wo kilok meng yo in ngar mai ka te wo kilok meng yo pe mabe da te ye koir mi winyu ne amiro nyangi in yero BSG Labon yero ngolo ne in ye wiyu ngo in ye ngolo ya ka pengeo in ngolo ko ki wi da ngolo we program misiko liko we no ko bedi chawani in tiga chote ki chok dano kano ini dago mabe no ko gwa gangi ngomor yemi ki gangi bulku kuja pa wel gang pa odoj kano ni ki yero dana yera ono in Janeth Priscah latini ma in cher ke kuno matisi ko saila ono ko ki yer ko eto ke gwa kuno wach kumi yor yemi wa wach ka ini mero jimi mo kene ni ke lori kumi ti wabi lokone BSG Labon riek loyu wa wachi BSG Labon riek ma pe piem kwede inde te yato ngolo par BSG Labon ka unu chungu ni BSG Labon iwi stage in ramo performance mano BSG Labon bo miero in ramo kitieni matieni in pe ramo BSG Labon tie a legend be pe piem kwede lyrics ma ki BSG Labon pe idoge pe in ramo wa wachi war pirte kar petian lo kade go we ari adek moni kenyu uyek chidong ko beri chawe dong ni mier dugu chak beru bete kom jomo kene wiwu mier po luwe wan poti luwe kikan eto wan tie leaders we are preachers in any way you may call it so we should be an industry mifony ina ye ngol BSG Labon ko beri chawani wadagone pe ka complaining ni BSG Labon ongol manyuni merwa ni indo e roro BSG Labon wa ki program ni wang let us learn to have respect. Let us learn to have respect of one another. Kapeko mono, chumiri ne anytime, jimini enoma imbiti mana ikom la wore biti bene komi. Pay chak yato ngare mo ata. Kake lo kumuko mane, man nir tika yenyo likes, tika yenyo views. Bafo, no like yang ngani, mamani, kaya babani. In ka pay kat tiki lok mengara po loki kumi peke. Erka katite iri win mabe. Janeth Priscah wa wachi in pay pore ki BSG Labon in any way. Give respect to him. Kiri ino me chawa wajane kum BSG Labon kiri morieme ki gangi kunu. Wach kom. So abi duki kimo kene. Abi duki kimo kene ka imero. I have each and everything. Gwak lebi. Miyo pe miete.